Amandla phansi kophalaphala phansi phansi kogogo phansi viva Mkhonto Wesizwe viva afethu mina igama lami udisruptor mina ngidisrupt ugogo ngingedwa nje fika ugwaza Mkhonto uthi wenze nozoma uphendule wena lala ipropa ausitshela ukuthi uzuma asi wenze nozoma uphendule wena lala commanders mamelanda commanders yazi waye ngithi commanderi akathi ukushaya igwiji kwabalanda baphelele phakathi bafike wadonsa imic wabalanda baphelele bonke baba athi one man ngine plug wabalanda bagcwele bonke walanda ukhongolose bengithi bazombamba ngama-10 up wafike wadonsa imic wafike wathinda lapha commander ayiphinde lento niyabasaba na asibasabi siyabafuna niyabasaba na asibasabi siyabafuna wenze nozoma uphendule wena lala ipropaganda ausitshela ukuthi uzuma wenze nozoma uphendule wena lala ipropaganda ausitshela ukuthi uzuma wenze nozoma uphendule wena ipropaganda ausitshela ukuthi uzuma wephalaphala uphendule ipropaganda ausitshela ukuthi uzuma wenze wephalaphala uphendule ipropaganda ausitshela ukuthi uzuma wenze mandla ngempela you've been sending a message kithi sikudlula all the way kuwo wonke ama-event akhona today i-youth ikhulume nge-radical revolution manje what are you saying commander mangithi ngicaya ngokunibhora ngizonibhora mangithi amanga nizothi ewabo mangithi amandla nizothi owethu ngizonikwatisa futhi ngizothi viva ANC viva ngizwe ukuthi nizothini ngithi viva Cyril Ramaphosa viva ngizwe ukuthi nizothini mina ngizontshela futhi ukuthi Umkhonto Wesizwe khona ile ihim orumkhabulo esawujika thina lokwasipantile kuthiwa Umkhonto Wesizwe shaya mabot oza Umkhonto Wesizwe shaya mabot oza Umkhonto Wesizwe phansi ma revolutionary ngoba uyabona lapho ngibuya khona mina ngisasebenzisi lento ukuthi ayicomrade ngoba icomrade isela comrade Tsotsi comrade Clever comrade Manyala sesithi singama revolutionary ngoba i-revolutionary alitshontshe i-revolutionary alihlebi
i-revolutionary alithuki abantu and i-revolutionary futhi yalithakathi. La ngibuya khona mina ngithi i-revolutionary umuntu oright, umuntu othanda izinto ezi-right, umuntu omamelayo, ene umuntu onenkani, umuntu ongashisa amoshe ajike futhi ayakhe yonke lento ayishisile ayimoshile ayenze ifane njengalento ayifunayo yena. That is a revolutionary. Kuyofuneka ukuthi sithumele i-message to the Stellenbosch mafia. We know who are the top 6 of the ANC yaka Ramaphosa. Abo Rupert, abo Chris Viso, abo Oppenheimer, abo Dovstein, abo Koos Gerber, abo Stefan Kortkov, Sebas Bonke, abo Elon Musk. Funeke sipatshele ukuthi ubhekani la. Wozani nina nizomamela ukuthi umkhonto wesizwe uthini. Ningazositshela, sizontshela nina ukuthi for the first 30 years namosha ilizwe ngokuthatha imali yabasebenzi, nithathe imali yomjuluko yabafowethu nabodadewethu, ni corrupt laba fat cat. Sibatshele ukuthi funeke ke manje nilungise lento lena, enomkhonto wesizwe ufuna ukuthi nenze lokhu naloku naloku naloku. Hiyo into efuneka iyenziwe. Bakhona lama multi-billionaire afuna ukukhuluma nomkhonto wesizwe, abazi ukuthi bangangena phi, bangangena kanjani ngoba banamahloni. So what we need to do, we must tell this billionaire white monopoly capitalists that we are prepared to talk to them, but they must listen to what we are telling them. Hayi ukuthi basitshele thina ukuthi kufuneka kwenziweni. Wemkhonto wesizwe wemkhonto wesizwe bathi woza umkhonto wesizwe. Khona le enye ethi umkhonto wesinkwa ne, khona le ethi umkhonto wesinkwa yamabhujwa leyo, yamabhujwa. Yeah, izothi shaya amabhujwa. Yeah, shaya amabhujwa. Oh, okay. Umkhonto wesinkwa wemkhonto wesinkwa bathi shaya amabhujwa, Shaya amabhujwa, woza mkhonto wesizwe. Siyabonga Commander. Kuze ukhafule amandla. Jikijela mkhonto jikijela. This organization bafethu ivulela wonke umuntu. Besine event yabafethu with disability, right? And they are prepared to lead. It's time sokuthi uvelele uma ubiziwe. Lenhlangano eyabantu abanobizo. So uma uzohlalela emuva unesiphiwo uwazi ukuthi fanele ulead abantu bese uzoma ngale usaba ukukhuluma. Today ngicela ukuthi abomama Commander sibanikeze isikhathi sabo. Ngiyazi ukuthi Newcastle ikhona, ngiyazi ukuthi emadadeni ikhona ila phakathi. So bomama ngicela nidubule commanders. My selector awunyakazisa abomama before bashaya masinyane. Commander nyakazisa abomama masinyane. Siyazi umsholozi ukuthi uyagwaza la phakathi umkhonto, uyagwaza umkhonto phakathi bafowethu.